lalu bentang ban lai report plus submit to justice di by pay syara sarkar bat la table ru hapo ka house bat adin habang la study ba ya kini report ni ba na kalyang hi jong justice di by pay la do shai ba tak pulit la pener kam da bor ha ka ban let ban grade ya kini kesan ke jong ini charles in tangkil bat iru ba pulit la bakla ha kini ke jimlet ban kem ya ini charles in tangkil te bang ipet report ni ba chwa ba kilet ban grade na kaliang di top officials jong ka police department kila brief ya kita pulit ban let ban kem ya iba charles in tangkil ba di ban let ban kem ban day ba ban kem ME empat ba ide ba hadu pan sim ya kemensim ka jong i ba charles tangkil jadi bang ipat ya ta report na kaliang jud ki ba ay statement yung ba day ba kadum mo ta kalay ti kim la itu nomor 1 ban sa si ba charles na day 1 ban sa si ka tung ka report ti nga tanda di sutu ka jong i pat bang la sutu ba ka jinglet ban kam i ka jinglet pulit ka long unprofessional nomor kampanel kam kita iba day ban let ban kumno ban kam yo ta suspect na kata kayin dani ka feel ha ka intelligence su ha ka ba ni ki ong ba ki don lang kita ki parlok ki jong i ma ki ba day ki HNLC ki basa lang ba kilometer ni kilometer steng hajan jong i ting i hani pat ba ka jinglet jong di pulit i ka do hi na ka report ba kampanel kam ya kita night vision device lani data itu slide ban ra nomor let's say they ban use la kuno apa pila don suspect ba pidai ditep ba breu don hatal let's say don kita kiri ting hatiar bisa ka de ban pener kam swa da kitia gas waknang bala ban temi kita ki don hapo kayeng ba kimi sabar ke saken ni iru ba jile pulit kalong kilale palat nomor isu suspect yo breu reipat la tmu pat la simpat ya ka GM ka jong ngi habang ipai sa ki spokesman mensua ki ba batu le no ba chumal kasap hab bala siap plan pet si spangon aspangon nrei na kalian ka sarkar kay le bang kem MU nang ba kinyo bang tem bisar hakaan ditang ni tin na kalian ka jongan ba na kalian ka jongi lai sai ni dawa ba ka sarkar kay ban penstom ni kita ki break badon ti ha ban siap ban shimno ban khat jubor pet ya ka jing join ba charles tangkil ba ko ba yung solingo ha ba usia muwang ba ungkat explanation ya kita tactical team 1 tina kalian ka jongi kilay sang kwa ban bujikli balada ki kwa ban khat ka explanation mentai kita ki team ki balik ban ri ya ka ying ba charles tangkil ti mut kilas perle no ya ka pisa ka jong pan ba Nakikolak haba fin conscript kani ka commission of inquiry ban lead daw justice by pay kamut kamdan jimentoy kani ka inquiry balakli daw chief justice by pay baon ay kani report ha ni sotho ba kani report kan badde ka verdict kani ka rai ban program di kita yu ndai pat ka pausai ba kani report kadai ba ki pulit kala bakla ba kita ki ba ki badon ti ha ban sim kani ban khat jubor ya ka mensin di bak charles tangkil ide banyo kan di saja kakum kaan Maya te kumang lagi ya kan ka report ke belami ini si mananglen cuma yang sam kilahun ban menjor yang ya report ban kilahun ni ke belami report te kum naglen niru naglen ni license ni kersan ni ke bakayen kesan kalau menjor bat ke bang sumanong bakai bang isu manong ni kalang ba kajing saksyon jong ba charles tangkil bang pa roble kalau bisa kelashu kalau day lupa ka pre-plan ka ban siyempre ka jingin ka jong kanday ka bang katakarkom ba magimot manitkan namar ko mangikan mauhi ba hakto por ba kilet ban kan yu ba charles ko mangiyo hakikisni kilada ban siyang meeting lupa asni lasi ba ada suspect lupa ya apli giyen ya kita giyen bagilet kadai ko way ka jing feel ka jing bang
kajing memburam bat kajing pa ban syemi kajing jumpa Charles Tafil langkiu bat kin syemayo kata kubur bat kena bat ke bapaka kumbaki om ba Charles Tafil langkiu usaha kata ko hiyen dan kibang usaha kata ko hiyen ban kaso manong ba Charles Tafil langkiu om dai uleno lani beriu bawan re bawan pedlok bawan pikun lani banwan kai banwan pe banwan yang sisien hakan kupor dai shu uleno badang banwan yang hanu kupor harap ada lupa beriu belawan hang ni po hari kasi jungi hari jundang ka bang jumpa perstun yang kemang tipor belawan banyalam limba jumpa perstun di tipor ban naso ba persen banyak ita kanti handrai kani ka jingsim jumpa ba Charles Tafil naso manong ba kadai ka jule ka po tu sarkar ba ka jule ka po tu pulen naso ba banong hero agni por ba kumno mentapin keno manong ba Charles Tafil thank you udang kita kita kapan tembok kita habai ubri kan syem yang jingin dulu mentar kumno un saki taki ya kita kikam ki ba un pensyai ban kaso manong kumong sa lakra mentan habai khat explanation nagalian jok ka sarkar naso bani ka ba khat kali ta kakam tapin myo sudah namar ba lara yakini ki balik Bandre atau kasi kayang ba Charles Tafil ki khat explanation kaniya ayu ba Charles Tafil makin khat mat ba ubrio hanu por ba jumi trail kan ka polis parman lari dan ka hanu por pawan udah ubrio ba kloy banwan pedna kalian jungi kentul hantam ya sarkar ba kamne ban susap lani ban susap kolekti ba kamne ban su banong ban su khon ni ki berkai benja ban ngaso ban kalian juga sarkar ka ban le dapat nge ba ka ban penistong dapat nge itu berarti hantu baru hak stop kalai tarik kibalet ban syem ngajin jumpa Charles Tafil sakio ban ngaso manong hiru ba kumbang igi heng isi ngajin jam tempo jawai ngajin sya penyak tugi jin sya syem no jogi ka tuan ingot ki pagi balat kan nang tu ko potong ke sarkar ke suspend ke lawan kam ya ki pulit berang tu te akan ikti bom taru kan ka report ke bapa pun ya ke sarkar kam desu ban pesan bat kaliban kam no senan bat suspend ki berhenti itu baru bat kaliban biar no sekebat makin suairan bakini berhenti itu kinyo ban ya ke jogoman no ngem kwa ki kun samla jogastom jogari khasi hi bar kawai ba kin ma ikum kini ke baro ki jingia masuk nomor ko manglai ye kisam ki bladan sibun kisam lakasi juri kladu hakikan suloi bangga somanong balada ke sarkar ka ila puni ke polis patnang nasai kanum salia men syem ya jingin yanu lada kidan ke suba kare kurwa nagalian juri ku plaisan